Balik lagi di Showtime Basketball. Di segmen kali ini nih pemirsa bakal disajikan informasi menarik tentang pemain basket yang menjadi rebutan ikon sepatu basket dengan merek ternama nih pemirsa. Lalu jiwa sosial pemain NBA dalam mencegah korban COVID-19 serta membubarkan Indonesia Patriot. Nah, penasaran? Kita lihat Showtime yang satu ini. Nike punya wajah baru, mereka meminang Sabrina Ionescu yang baru saja terpilih sebagai pemain nomor 1 di WNBA Draft 2020. New York Liberty memilihnya di urutan pertama dalam draft yang dilaksanakan secara virtual pada Jumat 17 April 2020 waktu Amerika Serikat. Nike meminang Ionescu pada hari yang sama. Mereka sepakat untuk mengikatnya dengan kontrak multi tahun. Detailnya tidak disebutkan, tetapi keputusan itu menjadi keputusan yang bagus sebab Ionescu sangat populer belakangan ini. Ionescu sendiri merupakan pemain produktif selama berkarir di jenjang kuliah. Ia telah merengkuh berbagai prestasi mentereng pada 2020 ini. Ionescu setidaknya mengantongi gelar Naismith Player of the Year, AP Player of the Year, USBWA Player of the Year, Senior Class Award, Honda Sport Award, Nancy Lieberman Award, John R. Wooden Award, Wade Trophy, dan PEC 12 Player of the Year. Ionescu sempat mengukir rekor luar biasa, misalnya dengan mencetak 26 triple-double, sehingga menjadi pemegang rekor terbanyak dalam hal ini di NCAA. Ionescu bahkan menjadi pemain NCAA putri pertama dengan rekor 2000 poin, 1000 rebound, dan 1000 assist. Pemain NBA terus muncul dengan bantuan. James Harden, garda Houston Rockets, melakukan yang sama. Ia bekerja sama dengan Kroger yang membantu 600 keluarga yang membutuhkan membeli bahan makanan. Harden berusaha agar kebutuhan keluarga itu terpenuhi selama 8 minggu ke depan sebab pandemi COVID-19 entah akan selesai sampai kapan. Belakangan ini penyakit yang disebabkan virus corona malah semakin merajalela. Amerika Serikat menjadi salah satu yang terpukul. Akibat COVID-19, tempat publik ditutup, termasuk kantor-kantor dan sekolah-sekolah. Banyak keluarga kesulitan, orang-orang mengalami krisis. Harden kemudian muncul sebagai salah satu juru selamat. Ia mengumpulkan dana untuk membeli bahan makanan. Sebelumnya rekan setim Harden, Russell Westbrook, juga melakukan kegiatan filantropis yang menggalang 650 komputer untuk anak-anak Houston melalui program Kota Comudop. Indonesia Patriot sudah selesai. Salah satu tim IBL 2020 merupakan program pemusatan latihan timnas Indonesia. Dengan ditundanya musim reguler IBL, maka program ini juga sudah melewati batas waktu. Rencananya timnas Indonesia akan mulai seleksi lagi pada bulan Juni mendatang. Memasukkan timnas ke liga jadi pilihan PP Perbasi untuk memberikan jam terbang bagi pemain-pemain timnas. Dari 12 pemain timnas yang bergabung di Indonesia Patriot, ada 2 nama yang masih dalam proses naturalisasi, yaitu Brandon Jawato dan Lester Foster. Periode program Indonesia Patriot ada di bulan Januari hingga Maret. Jadi, karena mereka sudah melewati bulan Maret, maka Indonesia Patriot dibubarkan. Tim Liputan PAL TV. Yes pemirsa, selamat buat Sabrina Ionescu yang menjadi wajah baru dari Nike nih. Kita beralih ke berita selanjutnya nih. Di rubrik ini, tim Showtime bakal mengingatkan kembali aksi-aksi pemain legend dengan skillnya sendiri yang membuat pecinta basket mengaguminya nih. Kali ini kita lihat aksi dari Jason Kidd, asis tanpa melihat. Berikut aksinya. From the outside, instead he tries to penetrate and misses. Oh, what hand! What a feed to Jefferson! Oh! And a chance for a three-point play as he lays it in, and Ginobili got it. Look away pass to Lorenzo Williams for the layup. He makes it look easy. You don't want to be out getting a hot dog or popcorn or a Coke when it's time to play and kids in the ballgame. Who said to Kevin Durant, go win the title? Oh, what a play! Kidd off the glass to Marion for the jam. Well, that play was sensational. A beautiful delivery from Kidd. Kidd to Martin.
The Nets lead. And somehow the ball gets through them all, past them. The completion by Kenyon Martin, just a beautiful pass that time by Jason Kidd. He knows where everybody is on the floor. Kidd saves it. What a pass inside to Hayward. What a pass by Jason Kidd with his 7th assist. And when you have a guy like Kidd, I mean, he's just so, I mean, he's looking over in the corner, look away. When you have great players, Kevin, sometimes they just make great plays by themselves. He really sets the tone for this Dallas team. No question. Oh, what a pass. Jefferson with the finish. That's not fair. I mean, that's as pretty as you will see a fast break ran in this league. Great job of running by Jefferson and Kidd. Now you see it, now you don't. And then Jefferson finishing, running, trusting his point guard. That he's Sasser drive behind the back pass. Aaron Williams, he'll dunk it down. Again, a terrific behind the back, no look pass by Jason Kidd. That's a backbreaker right there. I mean, you look at the Nets bench, they see that all the time, but yet they're still up cheering. Oh, what a play! Kidd to Jefferson. Jason Kidd with assist number 7. pushing the ball in transition. I can't even begin to describe that play. And then finding RJ running the floor, trusting his point guard. Cliff Robinson's defense forced it. Oh, beautiful feed. Hit to Jefferson. Wow. Guard Jason Kidd. So Kidd can't see over the top, and he can't. I'm here to tell you, Kidd can't see anything right now. Feels like he just ran into a mountain. Kidd to throw in, and it's like, oh, now he's got it! What a play. How about the pass by Kidd? My goodness. Ya, itu dulu tadi adalah aksi dari Jason Kidd yang mengakhiri perjumpaan kita di Showtime malam ini nih pemirsa. Buat kalian yang SMA-nya mau didatengin sama kita, langsung aja datang ke PAL TV, bawa data-datanya. Dan jangan lupa saksikan Showtime Basketball setiap hari Kamis pukul 19.30. Saya, Sophie, dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tapi jangan lupa buat stay at home dan social distancing. Bye-bye!